Telingi dengan kepintian orang beli kau pulang kampung. Nanging misan beli ini medalam tiang saha sing orain dewek tiang. Sujati ni beli ditu janji memitre ngajak timpal tiangi sing cepok pendo beli ketok mirip entau muler hobin beli ipi dan beli masih tain nemeni timpal tiangi ani Elina ngae usah citran tiang di mata timpali ngelah tunangan cowok murahan tiang sing sebet justun beli matilar ngadinang megedi pangsing beban pikiran i depan tiang ilangan barang rongsokan bandingan kindini kal ngusak pemandangan tiang ngali calon kurenan boy aja cowok murahan beli boy aja pilihan beli sing masuk bacakan. Sing cepo pendo beli ketok mirip ento muler hobin beli ipi dan beli masih tain nemeni timpal tiangi ani Elina ngae usah citran tiang di mata timpali ngelah tunangan cowok murahan tiang sing sebet justun beli matilar ngadinang megedi pangsing beban pikiran i depan tiang ilangan barang rongsokan bandingan kindini kal ngusak pemandangan tiang sing sebet justun beli matilar ngadinang megedi pangsing beban pikiran i depan tiang ilangan barang rongsokan bandingan kindini kal ngusak pemandangan tiang ngali calon kurenan boy aja cowok murahan beli boy aja pilihan beli sing masuk bacakan.
orang beli kau pulang kampung. Nanging misan beli ini medalam tiang. Saha sing orain dewek tiang. Sujati ni beli ditu janji memitre ngajak timpal tiangi. Sing cepok bendo beli ketok mirip entau muler hobin beli ipi dan beli masih tain nemani. Timpal tiangi ani Elina ngae usah citran tiang di mata timpali ngelah tunangan cowok murahan. Tiang sing sebet justun beli matilar ngadinang megedi bangsing beban pikiran. I depan tiang ilangan barang rongsokan bandingan kindini kalmusak pemandangan. Tiang ngali calon kurenan boy aja cowok murahan beli boy aja pilihan beli sing masuk bacakan. Sing cepet bendo beli ke